يخبر تعالى أنه ما كل من طلب الدنيا وما فيها من النعيم يحصل له. على بان كباريا ni aya kono ko jiya nyini na be ma jiya soro koy ko jiya nyini na be ma jiya soro hada madin be shika kuma do fo e be shika ke wale do ke jiya nafa nyini ni kama ni jiya nyini ni kama ibe shika o ko inte jiya kama me abe shika ke te jiya yire soro jiya nyini na be te jiya soro koy bal inma yahsulu liman arada Allah ma yasau jinya nyini yere fule beta sorode ibe se ki ka baraw ke jinya kama ki akuma do fo jinya entraîner jinya nafa kama ita soro parce que ala ye jinya nyini na ufana ni ala ye mugo min la nyini ni ka jinya dima de ki sara hari jinya kono de aye mugo min la nyini no de ibo soro mugo min nya jiya ni mugo min ma jiya yere be jinya nyire nyini ta soro ite jinya soro te la gara soro ala kan kisama wa hadhihi muqayyadatu لإطلاق ما شواها من الآيات أو ني آية من فلان ني آية دي نانا كآية وتوسري آية منو فنينندو آية منو فنينندو كوني مغمي نجيان نالا بجيان كيه ني آية دي نانا كابسري كسرتي كالا كو جيان تي دي بما دي ها ومن سورة هود كآية من كان يريد الحياة الدنيا وجينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها إليهم ها هم نوفي إليهم آمالهم وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وهبط ما صنعوا فيه وباطل ما كانوا يعملون وآية منيرة aya munyira ni mogo minye jinya nyina abe dima waya modeira ni aya de nana ko ayi ate jinya nyini na bete fana ni jinya be dima ni aya de be qayyadu kala waya ko man kana yuridu al hayata dunya wa jinataha ana ko ni mogo minye jinya nyana maye ide nyini ana kam mashiri ni ka baraw ni ka fota wuye nuwaffi ilayhim amalahum fiha wa hum fiha la yubghasuna mbu tigila mo ka bara be dafa mbu ka sara be dafa ka duma jiya kono nte foyi nagashala foyi nta nagashala wa hum la yubghasuna ulaika alladhina laysa lahum fil akhirati illa an-nar me uludero foyi tu bolo laghara ni tasumate wa habita ma sanu fi wa batilu ma kanu ya'malun uye bara mununke ani ukaketaw ukabaraketaw abechiyana me waya ya yira ko ni minye jinya nyini jinya be dima wotea me ni aya de nana ko betere jinya nyini na betere wori ato ala ko man kana yurudil ajilata akoni mugo minyi ka baraw ke ni be jinya sara telema inde nyini ajalna lahu fiha ma nasaw ay qayyadu ala yasirili mununke ayu sirili damado folo ni mugo minye ewa jinya de nyini ni ka fotaw ne ka ketaw ye eye min nyini ate dima de ajalna lahu fiha ma nasaw ni ala ye min kanu mbode teleya ka dima jiya e ka kanu feinte kele ni ala ye min kanu ka dima jiya kono ibode sorode eye min kanu ito soro ni ala min kanu ka teleya ka dima jiya kono ibode soro kele o fulana o fanate beyede limani nurid ni nyemmin la nyini na yede min la nyina jinya nyini na min kadi ebe min nyini eto sorode har ni ne ala bi sara jinya kono min kadi ne ala mbode dima e ka kanu fente de min kadi ne o de be dima e ka kanu fente dima kele fulana o fana teke beyede nyemmin la nyini no fana yede mogo do be se ka jinya nyini yere ita soro nte foy dima ala e wayte la gara fana soro fana donc aya to munun nana ka itlaqo ke ka fo mutlaqa nu ma qayyadu ke ni aya debu u qayyadu ke ula jinya nyini na bete jinya soro bagayde ni ala ya kanu kam min dima jinya kono abode dima e min kanu o tekele fulanna o yere ni ala yilla nyini nayde ni ala mi la nyini nay ta soro summa jarina lahu jahannama o kofe
ninne ala de ka e wa sago dire ma min kadi ne ala e o de be dima jiyan kono ani nyinni mo mi la nyini nae mbo o de kiye bo mo min fana ni makanu kan fendi ma jiyan kono ni mi ila nyini nae ka esara jiyan kono e be perdi jiyan ibe perdi jiyan summa jalina lahu jahannama o ko fe be jahannaba kiye lagara yeslaha ibe bila jahannaba kono majmuman madhura ila gosile igene kabala kanemala balmala kan kisi kantanga de ala kan kisi nimfana ni suratu huda kaya ulu pana ye mogo lasira minya yere jira barawla jinya nyini ni joyoro wiye ibe joyoro mununa ala tabe dogo tinya tese ka fo tinya be dogo tawhidi tese ka bange ko nin ko be tawhidi jalan fon kinda bo tawhidi korombe nin joyoro min nambe boala wobe sara do be na din nin yenda bo tawhidi koro sara be tige ube ninya shiriku lago simbe nin joyoro min ibin boye wobe nin ko be sunna de chari ka sunna bange be nin joyoro min ibin boye wobe nimbe bidia min be ninya bidia imbange mo ye ka jeya kanan kariya ubin boye wallahi ni mo yika barake nunun kama ewa al ebe min nyini ala to kiyede ala ye min kanu abode kiyo te kebbe fana yayi min la nyini nay obe kiye jiya kono me la garibe bila jannaba kono illa gosile genne ka bonne mala tele fulanna mo do be seka ewa jiya nafa nyini ni ka fota ni ka keta uye ala bi komantiya jiya la ibe cinya indogo ka tauhidi dogo kibba ka shirku bange ibe sunna dogo kibba ka bidiyan nankare o na tabe ibe joyoro mine ibe boy don dola ibe na boy bo imman kira joyoro ina imman kira jiala e wallahi garafana ni sara ima tubi jahannaba fana binye iperida jiya iperida la gara wadiato hadisa dona ciden ko man ta'allama ilma mimma yubtaga bihi wajhullah لا يتألمه إلا ليشيب به أرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يعني ريها كيدن كو أكون مغو يدي دوني نيني من تعلم العلم مما يبتغى به وجه الله أكون مغو يدوني دو كلا دوني من بينيني على جاتي دي لا يتألمه إلا ليشيب به أرضا من الدنيا ni emi ka doni kala ni foyi ka jiyan nafa teleman do soro ye doni kala ni ode ciden ko lam ye jida rafal janna min ya arjanna kasaita sorin nun Allah haram arjanna kasa eta sorin nun Allah haram de ni ayawna nyugonon balmo de ya to hari Sheikh ibn Usaymin rahimahullah ako kala ndew munum be do musabaqa kono ani munum be kala jami'a wula ko abe sahada nyini akoy kala nyini kake nebe sahada nyini de pour ninye sahada soro nka se ka joyoro do soro dina la nimbe se ka silamiya nafa akay ka sahada ni ka diplôme nyini to ikanga nya kake ninde de sisa ni diplôme tibolo ite se ka misidu alimamiya soro sisa ni diplôme tibolo ite se ka ewa ke wajulu ke ite se ka nyamariya di may ka wajulu ke fo diplôme de ka ke bolo nebe diplôme nyini de pour nka se ka joyoro soro ka wajulu ke nka silamiya nafa nebe diplôme nyini de pour nka se ka ke misrido alimami nka silamiya nafa akoy kan nganya ka ke ninde ika diplôme nyini ni da ni kan nganya kera ni ni kan nganya nyana mais ni mogo min kan nganya kera diplôme de nka se ka joyoro do soro parce que ni diplôme ti bolo mi nye joyoro ye alimamiya te soro ni be se ka sarati re balo ite se ka bara da soro ni be se ka sara soro ki re balo eye diplôme nyini ni nganya de ewa foy tinye la gara ni jannaba tasumate ni eye joyoro yin soro iye place yin soro iye balo chogo soro ibe sara ika sara yo de jiya kono foy tiye la gara ni jannaba tasumate wala diplôme nyini to nganyaw kanye de doni nyini to doni nyini de mdafe ka doni nyini mbake ka doni nyini ka jahiliya bo nyere de la ni ka jahiliya bo ala ka jona ika doni nyini to fana doni nyini nganya ka keninde de meni e ka doni nyini nganya kera de sa jinya de hadisa wore bina wala man ta'allama al-ilma liyumariya bihi sufaha aw liyujariya bil ulama
أو ليخير إليه وجوه الناس فالنار النار كيدن كوني مغو من يدوني نيني pour eni fendum balu katuka nyogon soso ka fendum balu kalambalu ibeto ku soso na pour na do kalalendo aw yujari bihi ulama ubini e wadoni ke bagu tobe nyogon danaay ka doni nyini pour ka doni ke bagu to da nyogon da jiya kono akoni doni nyini du ninde aw lu yukhayyira wujuhan nas ilayhi ubini ka doni nyini kunyede ka wajulu kunyede nkam mo to nya yele makana kele may kana mo woreye jama be ka girine de ka kafu karasa huwa allamu duguturu ustaji shayu puru ka mo to nye daw yele makana ekele makana mo woreye ci den ko ni mo yika doni nyini ni ngan yawde fanaru naru ako mimbe enye tasuma yanno ba tasuma de biñe donc ambe ala dele ala kaddu sun kala sidama balimo ni jianya na moya kono bara nunun kelima kele de komi du sun kala shi foddu sukunde ka kala shi hada madembe wajili munun ke ibe joyoro mununya akake bolo ala kama koyede ika ala ka jendorunde nyini itaka ke lagara nyini de itaka ke hada madum bo fili de da ikana ke ebe joyoro la ibe ka joyoro de makara sara munun be na ema doro ibe ulude makara ulute cinya cogomi ulute tige cogomi imma kote ala ka dina bangalila imma kote jonka kandalila e yere kam maslaha ni ka jinya ko doro ni mugo doni ke kala halakera ninye nko odiato mbalimaw jahannaba be meneni jamakulu folo mununye kalambagawdo ani qur'ana kalandaw yere jira mani de jinya fana kono illa marahim rabbi jinya la halabe cogomi sisa kalambagami ni abe kisi qur'ana kalambaga nganami na abe kisi fo allah hinana kelen munuma de hadisa sahalen nana sehi muslimu kono abu hurata ka hadisa fiden ko mo folo munu ko alabu ka kiri tige mo folo munu alabu ka kiri tige arrajulu wayechede ewa ayejhaduke awwalu man tusa'ara bihim an-nar أول من يقضى به يقضى عليهم به يوم القيامة حديثا بصحيح مسلم كنوا أول من تسعر بهم النار المجاهد تبون به حديثا ينفو مانا لدرو تيدين كو يوم القيامة دو مغفلو منو ني على بجهنم مننوية ويجهدو كلا دي min yajhadu ke alaka sirala fu ya faga yomal qiyamah do ala ba fu ka jahadu ke laynati ubena ni jahadu ke laye bon ala ba fu jahadu ke lama yala ne da ma fanga di makike ce faryawa ka illa duniya ke le chogola ورجل قاتل في سبيل الله حتى ورجل قاتل في سبيل الله حتى أسسهدا حتى قتل hatta usu shihida wace da ayajhadu kala kasira lafu ya sere suya fayuta bihi farafahu ni'amahu farafaha una bina alaba la dunya kan nemala ni de mafanga dima ni de mika ce fare ni be mi e wakele chogo ya doni dima ba fo ha alaba fo fama ja falita abafu donko yemunka abafu qatalitu fika hatta usushhidatu aba fontigi ala nyejhaduke ala kasirala fo yenne sere soya ala ba fu kajabuta malikaw ba fu kajabuta walakinaka qatalitan liyughalu huwa jariu akoye kelekere de puru ka fo chefari faqad qila ifana yo fu yejiya kono yikasarai ikasara banna ثم أمر به فصهب على وجه التولغ في النار وكفى على بملكة ونعمرناي أبا فاي نففو أن يدوك كتا في الجهنم بكم وبيجهدوا كلا ففو أن يدوك وبيتا في الجهنم بكم بل ما جهدوا كلا بيتكسي بغير
ودياتو بغاري بوندا دولا باب لا تغلو فلان ساهدو akoy kana fo ko kara sai sere suwe de abe hadisa unati ni mo ci de nyere ko min ko ni sere suwe amba fo ye sere suwe ko mi hamu jona no nan me o ko fe ci de nyere ko fe ci de nyere ma mo ka sere suwe ya fo nye ha jaru kala mo ewa mo fatulu ni mo fagale mbe jaru la si abete sere suwe de ni seedi su ala ba fo ye galontige malika ba fo ye galontige ala ba fo ye kelekere pour ka fo chefari o foriye aba fo malika ya fo fanyeda kata fili jannaba kun ba fi fanyeda ka beta fili jannaba kun warajulu ta'allama li ilma wa 'allamahu fa utiya bihi fa arafahu ni'amahu fa arafaha aniche min yedoni kala ayedoni do fana kamogola kala awa una fana bena alaba fana la duniya kan nema la yala ne de me eke kalambaga yawa ayerebe ala kan nema indo alai aba fu an hanti ala iye ne ke doni ke baga yede alaba fu fama amilita aba fu ye munke aba fu ta'allamuta ilma wa 'allamtahu aba fu ntigala illa duniya doni la nya don nya mogola kala ala ba fu kajabuta walakinaka ta'allamta al-ilma wa 'allamtahu li yuqalu huwa alimu wa qad qila summa umira bi fasbala wajha tawliga fi an-nar ala ba fu ye doni kala kamo la kala de puru ka fu ha alimu do allama shaykhu dukutoro e fana ye doni kala de puru ninde ka fu uye balma wode ya to hari selfu tede saudiya kakkalamba wufule uka ahli sunnul jamaa kakkalamba wufulu ka muftu wufule o to sugu ta foli fe ka fuye har muhammad ibn ibrahim ay ka fama mufti ube i ka fama imamu oto mandare muhammad ibn ibrahim bombaji biralamin nola uko mo shima tanuni ko ka bo ate tanuni fe hari ni letri sebe katama ni ya tana kono atafe akatanu ko dondola atara sanni ke yoro dodora utado ya nyini ka ya togofo ako mamur bu ibrahim ko mamur bu ibrahim joy aye togo jo do fu ma fara law desra ka to ako mufti uya do ako astaghfirullah ako nunu fule kimbila kuma do foli la mi mandinye Cheikh Muhammad ibn Salih Seminu tara muhadara ke yoro dola mun ba présenter ako Cheikh Muhammad ibn Salih Semin adu hayati ke la Muhammad ibn Salih Semin yakfi Muhammad ibn Salih Semin yakfi ko hayati kibaru adu hayati kibaru lama ko benni fo pour do ka fore ka do ko la Muhammad ibn Salih Semin yakfi ko doni ke ba munu mufti doni ke ba munu be saudiya ku do de do ko kano faraka ko muhammad ibn salih usaymin yakfi ko wasara yoro dola ko muhammad ibn salih usaymin ko amajaren ko afo mo be boda ko yala de wutenne be ala de do nete ko kano do hala Sheikh Abdullah Bumbaz afana kam muhadara na do na internet la be nunumbe Abdullah Bumbaji baka muhadara damina sana ka damina dowri atanuka mikro dira masigle mikro kono akombe ala deli folo minyet e watanuni nke ala ka ya fanene ebema ifara turala de nete foye fo jon na gasile ala ye wajibi munun mbilin kam mahara beke ne jon na gasilen de e dante mena de membe ala deli nene tubi kata ala may kala ya fa deli de nebe ala delala ka ya fa nene ebema donc ni alimu duguturo ambe nyogon fenke na yete abe lugado abe arabu do ni bora yoro do jama be girino fe balawba awa ba foye doni kala kamugo la kala pour ka fo doni ke bagade o fora ye donya kono ka sara banna ala ba fo malika ya fu fanye da ka kata fili janna ba kono
parce que hadida na togo parce que hadisa na togo awwalu ma yughda alayhi yawm al-qiyamah nunde do hadisa da min be da min nin togo dina awwalu an-nas yughda alayhi yawm al-qiyamah mo folo munun ni ala bu ka kiri tige qiyamah nunde do hadisa labande ci dem ba fo abu hurairata tasuma be minani mo folo munun ni nunde do ninte fulana yawa wa rajulu qara'al qur'ana ani mugo na aye qur'ana kala ha ko ay qur'ana kala mbambe aha alimu be qur'ana kala nambe ulu bebe farano uru farambe donc alimu imbe qur'ana kala mbagay fana be faraka de ani mogo min ye qur'ana kala ka kala ka do ala ba fana la duniya kan nema la abe ala kan nema do ala ba fo fana ye munke abe afuntigi ala qara'tu fika alquran wa qumta bihi ana al-layli wa ana an-nahar aw kama qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam aba funtigi ala ne ye qur'ana kala ka do njura ni qur'ana ye su lerula njura ni qur'ana ka kala e alaye ek alaye tile erula ala ba fo kajabuta malika ba fo kajabuta walakin qara'ta al-qur'ana li yuqalu huwa qari'u li yuqalu huwa qari'u ani alimu inte kelenya de li yuqalu huwa qari'u e fana ye qur'ana kala de bo kajone sufilala kajone tirefilal puru na fa kalamba ngana do abe tejwiri do abe kalando abe harafu bo chogodo yulqalu huwa qari e fana yika qur'ana kalanke ninde kama wa gadi khila wa furiye kaba summa umira bi fasubi ala wajhi hatta yulqa fi an-nar ala be malika nyamra na afana wo ba fu fanye dawka ubeta fil jahannaba kono ورجل آتاه الله من أسناف المال أني مغو ني علي نفلو كاليتي بداما كاكي سيتيكي كان نفلو كاليتي بداما فوتي به فعرفه نعمه فعرفها هنا بنا على با لا دنيا كان نعمه يالا ني على دما يرولي ني سيتي ني نفلو كاليتي بديما ابا فونتي على يو كنيه ده من نفلو sira side matoni e ala koni bafe nafulo kan nafakati kado sira min nafol ne ni kan nafulo do ala e ala kama ala ba fu kajabuta malika fu ba fu kajabuta ala ba fu lakini falita li yuqalu jawadu ala ba fu fana yin nafulo financier pour ka fu e karase financier de karase financier de e fana kan ye kan nafakati like ode kama faqad qila وفوري كبا ثم أمر به فسوي على وجهه فسحب على وجهه ثم حتى ألقى في النار على بن ملكون يا مريا وبيفنا فوفيني داو كفو بتي في الجنة بتاسمكم دونك حديث الله بند سيسا كي دونك أبو هريرة أو أكو جهنم بمنني مغفر منو نينون ددو جهادو كلا دوني كبغانا قرآن كلام بغانا nafolo tigi fonnan siri jahannaba be meneni nonu folo de o folo de kiri be tige ka sama katu fili jahannaba kono jahannaba be menenu ye donc mbalimo men nin jahadu kala munye jahannaba shama nin kalambaga munya Allah se jahannaba ma qur'ana kalambaga ngana munya Allah se jahannaba ma fonnan siri munya Allah se jahannaba ma yere jira de yun la se jahannaba ma abu hurairata ni hadisa tumami abu hurairata tumba lakale akirina sinya saba nyogona de na babwari yere kalam kirina sinya saba de min nana ka abu hurairata nyininka parce que tigi nana misiri de la aya suru jama de korlembe abu hurairata na yemin fo doro bebo de mina akonni nya jonye de ukonni nya abu hurairata de akwa le girela fo jama charila akele na abu hurairata kelen tora misidi kono ewa akwa abu hurairata ma hadisa fonye
hadisan min ni cidenya afoye kele na kele ifana ko hadisa funne awa abu hurata ko hombo hadisa fuye abu hurata ya hadisa indamina akirna tumame abora yire karama ya damina akirna tumame abora yire karama aya damina kwale ya mina ka semba yire lakirna tumame abora yire karama ya hadisa illakal ni mo wonno numbe hadisa minya ala aya lakale bal mo minye ni jiya nyana ma an kanyire koloside nin jiya jo yoro nunu ni jiya sara nunu ni jiya nafulo munum be soro kala nyoro la palasi wala nunu te foya la ta korode afuleya o aya nunu anini hadisa nunu de beta nyogon fede mo chaman fana fule bi misiri kono ko nebe misiri kono me hari mimbe kono hari wajuri ka sunna fo tese ka fo asira lembe munna ni nyenda bo akore kanimbo palasila sunna tese ka bange biria tese ka kokari tawhid tese ka bange shirku tese ka kokari ale koni be jama bolo dron almamu yere kera sisa jama dobe ulumara afote kana fote ninke kana ninke de be mo bolo kalambaga kunye munye emin kalala ede kabila nunu nye iku sama iku gide min kanya kafo min manya kafo ka bangeli kuye me jamana yin sisa illa marahima rabbi wala hinana mo kelen kelen mununa jamana kanyema ya kera na kalma mi ya kera ede be mo bolo bi ninde fo bi kana nin fo de bi akete de bi kana akete de ede be mo bolote jiya antere kama diro jiya nafa kama adu yere be yere emin bu bolo nin chogola fana inata bedaw ka bolo na feun ka innembe boyta so imankira jiya imankira lagara emin yele ma lembu bolo te ibese ka kalo teme bese ka sankelen teme ete wata yenyana ena jole mo wore polon lembe na dron e jole mba kirefa be wata mbo pakase ka doma fo yenya wa lembe to emin kera bolo la fenye abe emin munu ite ka ala tafo ite ka tila bolo ebe sankela fule nyogon fe ka watan kuru ka di ema umake do palon to temete na o de garjage ba bolo abe watan bo ka kuru ka dama fo enya be bo ka waga no fe ate soro ifule ka ala ta dugo fana ala kan kisala kan tanga man kana yuridu al-ajilata ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nurid thumma jalina lahu jahannama islaha majmuman madhura ala kan kisala kan tanga abe ayin to dafa ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا ومن أراد الآخرة أو مؤمن فنني أي كبار بك كاللاغر دنجني أي أراد الدار الآخرة وما فيها من النعيم والسرور ni مؤمن فنني كبار بك من باللاغر سولا من نيما من باللاغر سوكنو ani nisonja munum billagara so in kuna arjanna ni e fana yika baraw ke onyini de kama wasalaha sayaha awa iya lagara nyini ke fana yaka lagara bara fana ke ay talaba jalika min tariqati iya lagara nyini siraye fana min yakatu ciden ta ko sallallahu alaihi wasallam wala famu salafu salih ni mo min kala nyini kera lagara so nyini de ani lagara nema de ani lagara ni sonja soroli iye lagara sira fanata ka lagara barake mun kasir yo o tawsiranyo ay talaba zalika min tariqati lagara nyini na fana bete sira ka koy ibe lagara nyini sira de ويجمع وهو متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم لا غران يني سران يما يجمع كتبو تيدنكو نين دي لا غران يني أكسراي من ني مغم من لا غران يني سراي إما تبو تيدنكو على إبه لا غران يني لا كومي مغم منهم أو لا غران يني بيدياوية باتو منوني بيدياوية إبا كي لا غران يني أودي إسكا إبه لا غران يني سراكا ite lagara nyini sira kare lagara be nyini ni anyini sira de wasalaha sayaha
ni ye lagara sirata ka ñinini a ka sira ñumaye min ye kattugu ciiden ko sallallahu alaihi wasallam kele wa huwa muminu fulanna yi dusukun fana kono ye mumini de musirikiti ye ay qalbuhu muminu i dusukun fana ye mumini de ay musaddiqu muaqqinu bisawabi wal jaja ni min ye i dankanalen do a ciɲa tigalen a ciɲa tigiya bi bola dankanaya min bolo ko ala bi sara lagara baraji bi ye lagara ala bi sara lagara o dankanaya bi bolo i dalen be ala la fa ulaika kana sayuhum maskura nunun ba ke ka baara min kɛ nunun de be barika da u ka baaraw la nunun de be sara u ka baaraw la ni lagara ɲinina sugu kɔni mais ni e taara lagara ɲinini sira ye lagara ɲini sira tɛ min ye ka lagara ɲinini bidiyaw ye e dusukun kɔnɔ i sikkalen bɛ ala ko la munafakiya de bɛ dusukun kɔnɔ e ye musiriki de i dusukun kalasilen tɛ ewa e tɛ lagara ɲini sira kan dɛ min kɔni bɛ lagara ɲini sira kan ka lagara baara k'a ye o ye de a tugura ciden kɔ a dusukun kɔnɔ mumini dɔ fana o de yawmal qiyamah do ala bɛ nin tigi de sara subhanaka allahumma rabbana bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk